hari inkuru rero iri kuvugwa cyane hano turi bugaruka nanone ya Thomas Nahimana avuga bati yahuye na Kisekedi. Hano akenshi bakundaga kuba uyu muhuro hoko iminsi n'uwaraye ntago nakunze gukurikira amakuru ariko nabonye inkuru hano tuzareba neza icyo Thomas abivugaho nawe ariko bavuga ko ari inkuru suruse ya Thomas ati yahuye na Kisekedi. Nibyo turi kwibaza ibintu bibayeho ko bundi akenshi ibintu byakundaga kuba kubyabaga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Deje Kigali byaga bimeze gutya. Thomas niba nawe yaraje yambaye maske buriya nawe adukungira ngo aradukurikira azatubwira ukuntu yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta umubonye akayinjira igoma nako akinjira ya Kinshasa. Bundi niba tuvuga tuti ikintu bita magigiri zabaga hari yazimeze gutya najya nkunda kubona Facebook hano iyo bavugaga ngo Kisekedi agiye gukora Kisekedi yakora ibintu nibi bya Kabila na Kikwete na Kisekedi byo guhura bari babivuze mbere nabonye hatanya kubivuga bitaranaba ukabona ko amakuru baba yafite ariko hanga kubyerekeranye Thomas n'uburyo yahageze mu ibanga rikomeye akabona na Kisekedi nkuko biri kuvugwa niba uko byarabaye nzakurikira neza ndi ariko byarabaye namenya ko byarabaye bagahura akava akinjira Kongo akava Kongo agasohokayo akaba ari ubyitangariza ku giti cye bitaratangazwa na magigiriza. Navuga ni entourage ya Kisekedi sigaye iri byeneke pisigaye mbega irimo amajisho ye neza ku buryo nta kintu gihita kandi na entourage ya Takamemu na Nahimana ubwo yaba yaraturutse iriya ntawe yabibwiye cyangwa se nta gakuru na gato yari ibintu bizwe. Nuvuga ngo waba warageze hariya wese akahava mubonano ukaryoha kagenda gutya nta cyamenwe byaba ari ibintu biri mu ibanga rikomeye cyane kuko hari ubona ko ari ahantu Kigali bitunze ijisho cyane biba byarabaye gutya. Navuga nti hanga habayemo ibintu bidasanzwe ntago ari ibintu byibanga hariya mvunda ibintu bya Kongo yakona ukabona hano ni Burundi da naho mbona ngo hari ibinyamakuru byano byahise byandika biti haragiye kuba kudeta cyangwa se ibindi. Aho Thomas kugira ngo ari ubyitangarize ku giti cye hari ntekereza ko no guhura tuzakurikira neza amakuru tuzayagaruka butari ko tureka tujye mu bindi bya hano mu Rwanda. Katubanze rero dutege neza amatwi tumve uyu mutegarugori twumve ibingibi rwose no uko asobanura ibi bintu bye turareba turavuga nibwo turabona ko burya akaga katwugarije kandi turi mu bibazo bikomeye. Yarambwiye ngo iyo nsiga nkwishe ngo nta musirikare ujya uburana n'umusivile gataburanye murambo nakubangure kugeza n'isa nangiye niteguye kuba napfa. Niyitegeka Regine ni umuturage utuye mu murenge wa Gisozi akaba akorera ubucuruzi bwazwi nko mu Kigarama. Kuri ubu arimo gutabaza inzego zitandukanye ngo abe yabasha guhabwa ubutabera nyuma y'aho ngo tariki 2 Nzeri hari umugabo waje kwinjira mu nzu akoramo ubucuruzi nguzwi ku mazina ya Nyirigira Dani ndakamufungirana muri iyi nzu akamuteragura ibyuma ngamusaba ko yakagombye kumuha amafaranga ndakaza kumusigaza neza ko yapfuye ngariko kubw'amahirwe ntatakariza ubuzima ngo kuvugwa yatanze ikirego yaba ku bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha bakorera muri uyu murenge wa Gisozi ngariko kugeza amagingo naya uyu Nyirigira Dani ntarakurikiranwa ngahubwo ahozwa ku nkeke aterwa ubwoba kugeza kuri bakaba bafite impungenge ku buzima bwe. Ongewe mu ijoro ryo ku tariki 2 z'uko kwezi aje umuntu mu nzu iwanjye araza aricara bwese saa 6 z'ijoro aramfungirana nandi kumwe n'undi mukobwa dukorana ubwo arambwira ati amafaranga nacuruje amaze se ndaguha amafaranga nacuruje gute uwo muntu yitwa Nyirigira Dani. Ubwo nagiye kumva ngo mfashe mu izosi ahangaha nyine mureba abansi anteka cy'ucya nibwo yahise nera icyuma ahangaha hagaragara uko ngize ngo ndazamura ukuboko ngiye kumufata ahita ntera icyuma n'ahangaha mubona. Ubwo dutangira gutyo turwana ngira ngo nirwana mbona uko nasohoka umwana tubana ntiyagombaga kuvuza induru ko akagira ikibazo n'ubundi cy'uburwayi hari uburwayi agira nyine butuma rw'igihumure urumva ntihari ubashe kuba yatabaza ndagira ikintu avuga. Nakomeje ndwana we nirwana kugira ngo ndebe ukuntu naba nagera no hanze mbona ntibishoboka. Ubwo rero yanteye icyuma uku nyine bwarakeye njya kuri RIB ngezeyo atanze ikirego agiye mpfutse mvuye kwa muganga Kagugu banyereza Kacyiru. Ubwo ngeze Kacyiru bampa igipapuro nkigarukana kuri RIB ngeze kuri RIB barambwira bati genda ushaka uwo muntu ngiye nkibaza ngo ndamenya mushaka yeye
umuntu haciyemo nk'icyumweru umuntu barambwira ngo arahari, bambwiye ngo arahari, mpamagara umuntu ukuriye kirongozi w'inkeragutabara, arambwira ati se kuri polisi baguhaye icyemezo cyemeza ko uwo muntu tuzamufata? Ambwira nta kintu bampaye, ariko umuntu arahari, kuko umuntu aboneka ku wa gatandatu no ku cyumweru, nta kintu bigeze bamufayiziraho. Barambwiye ngo ni umusirikare, kuko nawe ubwe arimo aniga, urabona izi zose ni inzara yagendaga aniga nyine, ko yambwiraga ngo ni umusirikare. Umuntu naramutegereje, mpembura umuntu umfasha. ubona impamvu Nyirigira Dani watanze wadafatwa ari iyihe? Niyo mpamvu Nyirigira Dani adafatwa, bishoboka ko ari ubushake buke babigizemo cyangwa se kurenganya ikirego cyanjye, kuko ntabwo yakagombye kuba adafatwa. Ni umuturage nawe atuye n'umurenge, ahantu aba ni ku murenge. Akomeza avuga ko hari icyo asaba inzego zirebwa n'iki kibazo. N'ubu mfite amarekodi ya Nyirigira Dani, yarambwiye ngo iyo nsiga nkwishi ngo ngewe ngo nta musirikare ujya uburana n'umusivile bataburanye umurambo. Ni ukuvuga ngo rero kugeza n'isaha nanjye niteguye kuba napfa. Rero ndasaba ubufasha ukuntu uwo muntu yafatwa, tukamenya impamvu yaba ashaka kunyica cyangwa se n'icyabimuteye, agira uburenganzira bwanjye nanjye nk'umunyarwanda nkitabwaho. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi kugira ngo atubwire ikibazo cy'umutekano uko gihagaze kuri ubu, nimba n'ikibazo cy'uyu muturage Niyitegeka Regine baba bakizi. Ntiyabasha kwitaba telefone ye ngendanwa. Tunahamagara umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nawe bibuko, tunagerageje guhamagara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Bwana Murangira Thierry, nawe ntiyagera twitaba kuri telefone ye ngendanwa. Bivuze ko ubwo baragira icyo badutangariza kuri iki kibazo ndetse n'icyo bagiye kugikoraho, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Cata. Gusa muri uyu murenge wa Gisozi bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke bigenda bikomeza gufata indi ntera, dore ko no mu cyumweru dusoje muri uyu murenge wa Gisozi mu ishyamba ry'ahazwi nk'Ishiru hari umuturage watezwe n'abagizi ba nabi nabo bakamuteragura ibyuma. Nubwo kubw'amahirwe nawe atahatakarije ubuzima, icyo abaturage bari basabye ko ikijyanye n'umutekano cyakabaye cyongerwa muri uyu murenge, nubwo kugeza amagingo n'aya ubona ntacyo birakorwaho. Bakunzi bacu rero, bakunzi kuri Tsinda, kuri Ganza n'izindi mbuga duhuriraho, mwese nongere kubasuhuzaho muri hose, abari mu Rwanda mwese mukomere, ndetse no hirya no hino ku isi. Turagenda twiganira ku biri aha ngaha bigiye bivugwa hano mu Rwanda, turagaruka ku nkuru zigiye zinyuranye, ariko byanze bikunze ku iyo nkuru twahereyeho ngira ngo mwayumvise y'uwo mudamu ukuntu ibye biteye agahinda, uburyo yahohotewe akarukanka akagira gute. Mvuga ntibimeze nka bimwe bya wa mutega bya bamwe bavuga bati twarahohoterwaga na Kazungu twajya kurega, ejo kumva ngo habuze nuri yaro bazavuga ngo habuze abamushinja, kandi ari kwerekana ibimenyetso. Uriya muntu ahubwo yagombye kuba aho ko ngo ugenda umushake, nibura bavuga ati turi kumushakisha. Niyo kintu mvuga buriya byose bye kuva byagiye hariya buriya bifite uburyo bizakurikiranwa, ariko abanyarwanda nkurikije ibibazo bafite cyangwa ibibazo biriho kwiki gihe, ndakurahiye haracu wambaye na Nyagasani. Ariko ngiye sindenganya abanyarwanda, burya abanyarwanda ni abantu bihirika gutya, ahubwo ikibazo ni system. Ubutegetsi buyoboye iyo burebe nk'ibi bintu babwumva ibibazo byagombye gute, ibibazo byo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe, ibibazo biri kwiyongeraho umwe muri batanu ari umurwayi wo mu mutwe, ni influence n'ibiki byose ibibazo bibi kubitera. Ese babuzwa n'iki? N'ibibazo dufite muri Rwanda. Bano rero bavuga, twigarukiye mu bimakuru agiye atandukanye, bavuga ko Masisi ngo abakomando barinda Kisekedi binjiye mu mirwano hariya muri Kongo. Imirwano imeze nabi, baravuga yuko rwose imirwano iri kuvuza ubuhuha hagati ya M23 leta ya Kongo ikunze kuvuga iti ni M23, hirya igavuga ngo sukuveri, ngo n'u Rwanda sukuveri, u Rwanda rwishe mu mutaka wa M23. Bavuga rero ko bwongeye gufunga Pierre Claver, bakakomeza bavuga yuko hari amakuru yose agenda avuga ishuko mu y'abajaragisi cyangwa se makuru agiye anyuranye turi bugenda tugarukaho hano yo hirya no hino. Aha nari ikiri kuvugwa cyane ni imirwano, bavuga ko leta ya RDC irabona Kikwete nk'umucunguzi mu rugamba rwayo na M23. Baravuga ko leta ya Kongo irabona Kikwete nk'umucunguzi wayo mu rugamba rwa M23. Hano ngira ngo Kikwete ni Jakaya Kikwete akiri president wa Kongo,
ari we wagize ngira ngo mwumvise uko byagenze kuri Kikwete kirya gihe M23 deja bayikubita mu minota nk'ingahe niba Kikwete agarutsemo mu isura ati reka turebe ko ibibazo byavuga. Inkuru nawe zikomeza zivugwa nuko Padiri Nahimana Thomas yahuye na Perezida wa RDC mu biganiro byo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Hano inkuru ndabona irimo iravugwa hano mu Rwanda cyane, ba shefu iri kuvugwa hano rwose, urabona ko n'ibinyamakuru bayanditse biri kuyiganiraho. Turayigarukaho nanone, turayigarukaho ndetse bavuga ko Tshisekedi yemeje ko FARDC igiye kohereza mu rugamba abasirikare 40,000 bashoje ikosi. Bavuga ko FARDC igiye kohereza abasirikare 40,000 bashoje ikosi. Hagati aho ngaho rero reka dukurikiranye turebe kuri izi nkuru, tugaruke kuri iyi nkuru tusorejeho. Urabona ko urugamba hariya ruzaba urugamba, niba ari nabyo binazanye Kikwete ati mukwiriye gukora ibingibi ibibazo bikaba ibindi. Tunibutse ko buriya Kongo ari nabwo Rwanda rwagiye ruvuga ruti Kongo tuyirega ibi niba ariko amahanga gahuma ijisho, ahubwo bakaza kudufatira ibihano bakaturega ko dushyira abana mu gisirikare n'ibindi. Ati kuki ibyo turega Kongo byo gukorana n'aba batabivuga ariko rwego bakakozumya. Niho tugaruka tuti politike y'isi ni yayindi gutya, ari gihe twari turi kwibere turyoshye, politike imeze igenda yigira gutya ngo mbega iri uko isi igenda yizunguruka nazunguruka n'izuba, ni nako politike kuzunguruka. Iyo ugiye nyine mu gice kitari mu izuba watombora wakwikaraga ukazagera hari izuba riri. Iyo wageze mu gice cy'umwijima nyine ibibazo biba byabaye ibibazo. Niko politike cyane cyane ibihugu bigendera mu kwakwa matsi ibihugu. Byamunda kubivuga nti matsi ibihugu ikunda abaturage bayo, bari bihugu bikunda abaturage bayo, ni nabyo bikorera. Natwe dushaka ko dukora abaturage bacu banadusuzugura hari kubera ibyo. So ubundi wakora abaturage nabi nuwisenye y'urwe nyine ubamutiza umuhoro. No mu Kinyarwanda icyo ngicyo barabivuga, dukoreye abaturage neza tugakunda abaturage bakamera neza bakishima, twabana neza. Burya ngo umugabo umwe bigenda bite, kandi mu by'ukuri utubaturwe ntabwo uzategerwa ngo uzarwubakirwa n'abandi, ubakurwaho uzare ko batakubaha. Umugabo utifite asuzugurwa mu bandi. Kwigira rero nuko ufite urugo ubonaho ku rugo rutajegajega, ntabwo uzasanga urugo ruforana ubukene abantu bameze nabi. None bavuga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko igihugu cye gifite abasirikare bashya babarirwa mu 40,000 kitegure kohereza mu rugamba nyuma yo gusoza imyitozo ya gisirikare. Tshisekedi yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Ukwakira, ubwo yagezaga ijambo ku baturage bo mu gace yavuga pardon tubigaruremo gatoya, page yari yisunitse. Kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Ati rero ni mu gace ka Kasumbalesa mu ntara ya Haut-Katanga. Yavuze ko abasirikare bagizwe n'urubyiruko yahamagariye kwinjira muri FARDC mu mwaka ushize muri wo kurinda ubusugire bwa RDC. Ati ni muri urwo rwego twatangiye kuvugurura igisirikare cyacu. Reka nkoreshe uyu mwanya kugira ngo shimire mwebwe urubyiruko kuba mwarasubije ubusabe bwanjye bwo kwinjira mu gisirikare cya RDC. Turi hafi urubyiruko 40 ruri ku ikosi rya FARDC. Nukuvuga ko rero ikibuga cy'imirwano kigiye kwiyongera abasirikare benshi cyane mu buryo bugaragara. Burya abasirikare burya na effectif iyo abantu biyongereye ibintu biba bibi. Nukuvuga ko M23 kuvuga yuko urugamba ruzaba rukomeye. Ubu yakagombye kuba yaravanshije yaranafasha aho ngaho yaranafasha aho ngaho deja bari gukora imyitozo nawe yarabafashe kabakoresha imyitozo, ariko kubitarahagera nabyo biravuga biti nabari baharubona ko bari bagisunikana nihiyongeramwe abandi sinzi uko bizagenda. Imyitozo rero iri kugana ku musozo, ndetse turahita tunaboneraza kuri site zitandukanye mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu kugira ngo umwanzi adashobora kututsinda. Byitwezwe ko abenshi muri bariya basirikare bagomba koherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za Kongo zimaze igihe zihanganye n'inyeshyamba za M23.
ahangaha rero niko bari kuvuga. Leta yafashe ingamba z'agateganyo. Moise ntabwo amabwiriza yo kurwana arusha amategeko y'uburemere mukurane. Noneho tugarutse hano ku byo twagiye tuvugana none tubabwira hano hejuru, abayobozi benshi mu gisirikare cy'u Burundi bahinduwe. Mu Burundi nabo urumva ko nyine nabo bari kugenda bahindura mu gisirikare. Afurika iyi minsi ifitemo utubazo, niyo mpamvu uri kubona abakuru b'igihugu nyine byanze bikunze bagomba kugenda bahindagura ibintu kugira ngo murabona kwikanga bya bintu tujya tuba muri kumva muri bihugu bigiye bitandukanye. Nundi rero yakira hano rero hari inkuru nanone iri kuvugwa hano mu binyamakuru bya hano ivuga kuri Thomas Nahimana. Thomas Nahimana, perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, bakavuga yuko Padiri Nahimana yahuriye na Tshisekedi mu biganiro byo guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Ni inkuru yanditswe hano mu binyamakuru bya no mu Rwanda ku itariki 4 z'ukwa 10 2023. Ndabona ndi inkuru ya saa yine n'iminota 13 na niyo nsenga Shadaraki. Padiri Nahimana Thomas reka nyisome. Bari kuvuga ngo Padiri Nahimana Thomas wiyita perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, andita ngo Grex, yagaragaye mu mashusho yemeza ko yahuye na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakagirana ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri ayo mashusho yagizwe kuri sheni ya YouTube y'umupadiri kuwa 3 Ukwakira 2023. Padiri Nahimana yagaragaye ari kuvuga ko mu minsi ishize yagiye muri Kongo nyuma yuko yari yarasabye perezida w'icyo gihugu umwanya ngo bagirane ibiganiro nawe akawumwemerera. Avuga ati mu minsi ishize nandikiye perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nka perezida wa Grex musaba ko yanyakira tukaganira. Ndategereza ngezaho mbona ubutumwa bumuturutseho avuga ati ubutumwa bwawe bwangezeho ndifuza ko kwakira amagahunda. Noneho rero iyo gahunda niyo nari naragiyemo ngize amahirwe ko mbona biratunganye aranyakira turaganira. Mu by'ukuri byarabaye kandi byaranshimishije cyane. Tshisekedi ariko buribona ko ntago ibyo byose niba akora ibintu ntago yirata ku bantu, kuko hari ifoto twabonye na Bagasana bari abarambasaderi y'u Rwanda muri UN yabakiriye, ukabona ko kandi Tshisekedi twibuka ko avuga ati Rwanda na frere mo kujya mubafata nk'abanzi, ahubwo ikibazo dufite si abanyarwanda komutere ni systeme ibangamiye akarere, irangamiye Kongo. No bavuga ko Padiri Nahimana no kuri ubu uba mu Bufaransa usanzwe rero ushinjwa, bavuga ko ngo ushinjwa ngo gupfobya genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Yavuze ko we na Felix Tshisekedi baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo izirebana n'umutekano w'aka karere ndetse n'ibijyanye no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Bombi bashinja kuba nyirabayazana umutekano muke. Ati nk'umukuru w'igihugu nyine twaganiriye ku bibazo by'umutekano muri kariya karere, ambwira muri make ibyo muri Kongo uko bimeze, ariko cyane icyari kimushishikaje n'u Rwanda nukuganira ku Rwanda. Ikintu cyantangaje nukuntu nasanze azi u Rwanda, nasanze azi ibibazo byacu nka kwa kundi akunda kuvuga mu biganiro ati ikibazo si abanyarwanda, ikibazo ni perezida Paul Kagame wabo Paul Kagame. Yabinsubiriyemo amaso ku yandi anyereka ko azi akarengane n'urugomo abanyarwanda babayemo arabizi. Akomeza agira ati navuga nti mwihangane gatoya, mu minsi iri imbere ibyo twaganiriye nyine ibyo twumvikanye bizagaragara. Icyo yifuza nuko muri kariya karere abantu bafatanya mu kubaka ayo mahoro, ubutegetsi bwo mu Rwanda buteza umutekano muke nkuko yagiye anabivuga. Tshisekedi mu biganiro no muri diplomasi no muri UN ubwo butegetsi bukava mu nzira nkuko yagiye abivuga. None ko nyine bahora babivuga ati mu biganiro bye no muri UN ati ubwo butegetsi bukava mu nzira. Nahimana rero yemeje ko ibiganiro bye na perezida Tshisekedi ngo byatinze cyane ku kumenya icyo we n'abandi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari gukora mu mugambi wo kubuhirika. Ati aho twatinze cyane
yari akeneye kumenya aho tugeze mu kubaka ingufu za opposition zafasha mu guhindura buriya butegetsi bw'u Rwanda. Aho ngaho rwose ntabwo yanyoroheye, ambaza byose n'ukuntu turi kubyubaka. Nicyo cyari ikiganiro urebye. Nahimana rero yashimangiye ko Tshisekedi yamuhaye igihe gihagije ndetse akamutega amatwi ku buryo ibiganiro by'aba bombi ngo byarangiye Nahimana abona ko Tshisekedi ari umuntu wo kwizerwa. Ibiganiro by'aba bombi bibaye mu gihe umwuka utari mwiza ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda na RDC irushinja gutera inkunga umutwe M23. Ariko ibintu bya Tshisekedi niba ko yarahuye na Nahimana byabaye ibanga, kuko hari ibyo bavugaga berekeranye na Ntuza na bari abo kwa Kambana ngo bazajya kubona na Tshisekedi, bibanza gusakuza birasakuza, ariko nta wamenye uko byagenze. Mbo haza kuzaho urabona ko deja niba yaranaje nta wamenye uburyo yaje mu ibanga rikomeye cyane, cyangwa se akagera Kinshasa ntagire n'umubona ku kibuga cy'indege. Niba yari yambaye Thomas Nahimana yambaye mask aragera Kinshasa arinda nahava nta wamubonye. Ibintu ubona ko bigize, kandi tuzi ko maneko z'i Kigali ziba ziri ahantu hose. Byahita abingibi ikintu babisobanuye ni iki, niba koko Nahimana yaraje muri Kongo Kinshasa, bitabikwerekana ko system ya Antoine Felix Tshisekedi iri mu bintu yateguye neza 100% ku buryo ashobora kuba afite abantu bizeyirwa cyane, haba muri service z'ubutasi plutôt n'uburinzi bwe bwose na environnement iri muri hafi cyane, ku buryo niba umuntu yaje nka kuri ubundi byagombaga deja akihagera yagomba kumenyekana ngo hari umuntu bita Thomas Nahimana ari hano Kinshasa. Bikaba biri kuvugwa ngo ari hano Kinshasa gutyo ku buryo akantu kandi kugira ngo ahise Kinshasa yongera hafi ahantu harimo ikintu. So bwa mbere rero kandi President Tshisekedi yumvikanye mu biganiro by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali, kuko yanagaragaye mu mashusho ari kumwe na Eugene Richard Gasana wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Loni, ariko kuri ubu akaba abarizwa muri RNC aho akunda kugaragara mu bikorwa bya diplomasi by'uyu mutwe. Noneho Tshisekedi rero akomeje guhitamo izi nzira zo kwiyegereza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mu gihe inzira rukumbi ahabwa n'amahanga nk'umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cye ari ukuyoboka inzira y'ibiganiro n'imitwe yitwaje intwari irimo M23 kuri ubu ugaragaza n'imbaraga nyinshi ku rugamba uhanganyemo na FARDC. Hano rero ngira ngo ni ikinyamakuru bita Bwiza nababwiye igihe bwiza.com yabitangajemo, nababwiye isaha n'itariki toujours. Bakomeza rero bavuga hano yuko RDC irabona Kikwete nk'umucunguzi mu rugamba rwayo M23 toujours 4 z'ukwa 10/2023 saa 5. Ndabona ari tuyishime Jado ku museke ko kunoza prito kuri Bwiza hava ko ubutegetsi bari Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC burabona Jakaya Mrisho Kikwete wabaye president wa Tanzania nk'umucunguzi mu rugamba ingabo zarwo zihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Kikwete usanzwe ari president w'akanama k'inararibonye k'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC yageze Ikisangani muri Hote Katanga tariki ya 2 Ukwakira 2023 ahahura na president wa RDC Felix Tshisekedi wari waharaye. Bijyanye nuko Kabila nawe amazi iminsi muri Kisangani, byavuzwe ko Kikwete ashaka kumwunga na Tshisekedi kuko bamaze igihe batavugana. Gusa umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muya yatangaje ko ibi atari ukuri. Muya rero yasobanuye itangazamakuru ko icyajyanye Kikwete muri Kisangani ari ukugira ngo aganire na Tshisekedi ku buryo ingabo z'ibihugu bya SADC zajya mu burasirazuba bwa RDC. Ati Kikwete wabaye president wa Tanzania yaje kuganira na president wa Repubulika ku ngabo za RDC zishobora kuvuza muri RDC, ntabwo yaje mu mishyikirano. Umuvugizi rero wa president wa RDC Tina Salama yatangaje ko 2013 ubwo Kikwete yayoboraga Tanzania igihugu cye cyohereje abasirikare mu mutwe w'ingabo kabuhariwe zishamikiye kuri MONUSCO
zitsinda umutwe wa 23 kugeza ubwo wasenyutse, abari bawugize bahungira muri Uganda no mu Rwanda. Yagize ati rero nka perezida w'akanama k'inararibonye ka SADC, perezida w'icyubahiro yakiriwe muri iki gitondo na perezida Tshisekedi baganira ku kohereza ingabo za SADC. Birakwiye kwibuka ko Kikwete yari perezida wa Tanzania muri 2013, ubwo 2013 yatsinzwe M23 yatsinzwe gisirikare na FRDC na FIB. Umuvugizi rero wa M23 mu rwego rw'igisirikare Major Wiringoma yatangaje Bwiza.com ko Tshisekedi, Kikwete na Kabila bahuriye i Lubumbashi, gusa ngo ntacyo bitanga kuko muri 2023 hatandukanye no muri 2023 byose biraherwa na gatatu uko bimeze kose. Ngo igikenewe ni ibiganiro aho gushoza intambara. Major Ngoma rero yagize ati mu mwaka wa 2013 ubwo twagendaga hari Kabila, Kikwete na Jacob Zuma. Perezida Obama icyo gihe yabahaye uburenganzira. Uyu munsi ibintu biratandukanye. Kabila yahuye na Kikwete na Tshisekedi. Twebwe nta bwoba na buke dufite. Twebwe turwanira uburenganzira. Abanyekongo bamenye ko tubakunda, dukunda amahoro. 2013 ubisi yose irasaba Tshisekedi kugana na 2023 ariko yarabyanze. Isi izi ko dufite uburenganzira, abantu ntibagire ubwoba. Hano rero ni inkuru ya Bwiza, ngira ngo twavuga hano bavuga ko rero Masisi abakomando barinda Tshisekedi binjiye mu mirwano. Rero bavuga ko abakomando barinda perezida wa Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwinjira mu mirwano yaramukiye mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gitondo cyo kuri wa 4 Ukwakira 2023 kuri uyu wa 4 Ukwakira 2023 ubuyobozi bwa M23 butangaza ko ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro igice Wazalendo ryagabye ibitero mu bice birimo Kirorirwe, Burungu, Katovu na Tebero guhera mu masaa 10 y'urukerera. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka mu masaa 4 y'amanywa yatangaje ko uru rugamba rwinjiyemo aba barinzi ati GR bakoze umwicanyigoma babisabwe na Bwana Tshisekedi Chirombo, binjiye mu bitero rusange bya FRDC FDLR. M23 irakomeza ibirindiro byayo ari nako irinda abaturage bakomeye. Kanyuka rero yatangaje ko ibitero byakomereje mu bindi bice bya Masisi. Ati amakuru mashya ya saa 8 ibitero rusange by'intwaro ziremereye bikomereje mu biturage bya Kizimba, Muhongozi, Nyakabingu, Kibarizo, Kirumbu. M23 iracyafite ibirindiro byayo. Twavuga ko hose hari imirwana. Abanyamakuru rero muri RDC barimo Justin Kabumba ukorera mu kwa leta batangaje ko iyi mirwano yahuje abarwanyi ba M23 n'abagize imitwe ihuriye muri Wazalendo. Bagaragaje amafoto y'amagana y'abaturage muri Masisi bahunga urusaku rw'imbunda ziremereye babyukiye berekeza mu gace ka Kicanga. Umuvugizi rero w'igisirikare cya RDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kaiko Guillaume yasohoye itangazo rigizwe n'igika 2 asobanura ko nta ruhare ingabo zabo zifite muri iyi mirwano, ahubwo ngo zikomeje kubahiriza icyemezo cy'abakuru b'ibihugu byo mu karere cyo gutanga agahenge. Ati FRDC ntiri mu mirwano ahubwo iri gutanga agahenge nk'uko byasabwe n'abakuru b'ibihugu byombi byo mu karere. Umuvugizi wa rwego rwa gisirikare rero Major Wingoma we ngo mu gitondo cyo kuri Ukwakira yatangaje kubwiza ko imirwano ikomeje kandi ko uyu mutwe avugira uri kwihaniza ingabo za RDC zawushotoye. Iyi mirwano rero yubuye tariki ya 1 Ukwakira 2023 impande zombi zirishindanya gushoza intama. Hano rero ndumva ari ibyo ngibyo twari turi kuvuga aho ngaho, ntago tuvuga ku bintu byinshi. Tubashimire banywanyi bacu
yuko mukomeje kudukurikira. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PS imbere kuri Kigali mu Rwanda. Kiganiro nakagaruka dukomeze tunogerwe nabyo kandi dukomeze tubane namwe. Ciao.